lengkikan bahasa Madura ini kan berarti nak pada deben keker dumpana bui ceret-ceret natal-talan ini kan pekun di atas kebebe tapi kan penggunaannya berbeda mun nabui padi mun keker gelas mun ceret-ceret kan kan pada di atas kebebe tapi kan penggunaannya beda antara nabui keker natal-talan ceret-ceret ini kan makin di atas pada kebebe kuliban sampean paham mun ceret-ceret apa senika kan senika nah apa mi agak sampean sila nikah pun menatat catet napa kan pada keker nih kak menatal talan ya napa sih nih kak pakunonding tapi pada nginep nih kak istilah nah tedung ekonoring tedung ngampung nginep nih kak ada orang ngocak nginep ibung kona tibi kok nginep pai Roma bening nginep pun di Roma nih kata tedungi Roma mun nginep nih kayak masjid atau nginep ekon tatang kok malam nginep ecere aja nginep ecere mayit ni kamu tak eko buraki pah tedung ibung kono orang pasti mau cai penginep mai penginep padahal tedung eroma na tibi tedung eka sudah tibi ka sudah mele tibi ternyata kapan mati lepas kepemilikan ni hadirin sampai tak ngucak nginep ki nginep pagi mayit iya penginep ko buraki ni leko mai ko cak nginep cai bending tibi ni lepas katunyaan ni kamu mati hadirin kan ni kasih burbu gula banajunan terselamat kapi daripada obecere kapi anak apa anak hadirin anak ni ternyata benih cuma itunya tapi sampai ke akhirat mungkin ni kalau almarhum almarhum Suni Ibu Abdul Hadi ni putrana mungkin sano Pak Abdul Rahim ni putrana mantona oh iki yang ki mantone putra ka karena mantone kamat tua kan kobil tuh kena ada bu kobil tuh ini kan langsung tak bertaludu langsung tak oleh kabin sampai kiamat kan kobil tuh mun beda mantu nih kak ya pak kabin kobil tuh ngocak kobil tuh toh pas si bini ngocak si bini kakek telak bikole ngocak kobil tuh kita neku ke si bini kita abulong dedung pahit telak matuan ini kan langsung tak bertaludu langsung tak oleh kabin sampai kiamat. Jadi tak boleh berdoreng ngabini kapan mari ko bil tu pikir bahwa masih retinan embung benanang ko aja ngalia. Tak boleh makanya sampean mun nabine te Google lu penting embung benanang gelun. Tak kok mari ko bil tu bah terongan dia kasih tuaan sampean. Kita ti mahrum muabbad langsung kan ko bil tu tak usah bolong tedung langsung tetireng tuwa mun matuan ni kan. Makanya mun acara mantan kesakan pas nikah dan gula motor amantan laki dek keluarga gak dintu benten gula nyokona cak angke pagi anak mantoh tapi angke pagi anak potoh kan itu sehingga ketika salah si mayinga asambian mak le bisa iki bekelen celon sesae jawab itu ngah dan gula siap dari mantan laki tak e pelaku betoh tapi e panguana embi tak yang kubu mantoh tapi yang kubu anak tibi mun pelaku beto atau kok bi rekuh mun panguan embi pakai lalang mun yang kep mantoh saya mau cak kukuh mun yang kep anak tibi makin nyongkot lagi tak kira cangkolang ya kah an berde biasa na sama tarik sis nih kecil acara babah tarik sis kok nek mana ku tak ntar ke oke bos Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak apa anak paling utama karena anak ini kebeni cuma itunya. Tapi sampai ke akhirat kak dinto hadirin pekun masalamat. Keng mun anak ni kata soleh makan anak soleh hadirin. Anak soleh. Sepaling utama ni anak soleh. Mun anak ni kata soleh hadirin tak termasuk. Karena anak ni kamu tak soleh budian nyimpang dari ring tua beningi bereng tua ke surga tapi ring tua sebab ke neraka ni kesai maksud debuna Allah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Budian ni kamu tak fokus keluarga ni patang buru laki nyimpang dari bini buru dari laki. Mungkin sekro api sajid selaki ke Malaysia si bini itu nih motor oleh sebulan apu selaki apa kirim pesan
acelak sambil akacah malah odeng ilum peteh mun melak padung imatah king mun medum beda iyateh. Hai iya mangken ya. Aduh mun dia herat kalau pai hadirin anak nyung ka akiring tua kan neraka ring tua nyung ka aki anak kan neraka cang anak mun gula masuk neraka ring tua ni kecong letaki ka ada pangeran gula lambe sita abojeng gara-gara bi ring tua turut secang bapak mun gula masuk neraka gara-gara anak ni kebai mardena gula deki pangkeung yat tasabeuy mungkin makin keng mun anak ni ka soleh ni ka patang ngibah hadirin. Tak usah anak, setetanggaan mun soli bisa ngibah. Maka Nabi kanjeng Nabi istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'a yaumil qiyamah. Pabanyak nal kenalan karena mun bede sesoleh bisa ngibah ka swarga kemudian. Maka tak langkung matoro niki insyaallah banyak sesoleh. Mun sampean selamat hulil yasin pah tade sariaki keluar. Mun hulil yasin selamat sampean tade sampean isaria bi gula. Mun pada tak selamat pada cek cungre sarian. Jika mati pada selamat daripada bercerah. Amin Allahumma. Nanti rabbi Allah pada betul kehajar. Cuman cek makin ni repot kak itu but dubi ni kan kak. Itu but dubi ni kengki kan. Cek makin ni kak aurat lambak muntro ngatela aurat ni kan mungkin nyentuh miring mandi. Mangke no bu muka Facebook pokang ngegelajar. Bangun tempat kak gulai pak ambu galu. Bahaya mangkin ni hadirin. Eki na bangki. Seeper ngakibi nak kanak mangkin. Ni kala tak padugon suman lambe. Cak ni kini an ngak ni ke mangkin. Saya yang kakibi HP. Upin benipin tak dikjo raja. Kak. Akila jo. Ni ke saya yang kaki mangkin. Bener. Ya Allah. Ayo bagian sewatu wana. Pepe kalompang. Bibir ceruk saloni mismadu korang seakebai ngerongi. Nih kemakin siapa lagi lambok zaman lambok nih kemakin lagu zaman kau nama ke lagu nih ke lagu nak terkadang aisi hukum aja nggih bada curang jabul hasan nyamana aise olar ben kalana bilang